ubu akonta sadia nurse fosi tuba tapa free wa manga na mu kwankrofo ma so no nyase mesua sese woni nurse ni bi tifie na enu na nsa hwehwe no wahunu na ene no okọ no mimi de bi sei na watwepa o a mete so okọ dada do okọ Canada je se wagya nkwada no hwehwe o mo no kora ekobubra no wo broni ni krom wa mu chem se ubu akonta free January bosome no ede ba bepem February bosome no afi we mu nkwa o afi we mu nkwa esi mwen bosome ye di nkan ene de toso mienu no nurse for pa won matu kwan no obobro apem bosome ba ko nurse for be bro apem na chese tu bata e de free wo manga ne mom na wo mu kire mo se afi 2022 ane November mu no ebra won ebu akonta no na nurse for ane midwives won ma free wo manga ne mu no atwam empim num 5000 eno ti president adema Ghana Registered Nurses and Midwives Association Mame Perpetua Ofori Ampofo ene amane bo for Daniel Opoku ena twisa enkomoyi ewon crime. The yen na ye hu ne say ye nurses for no omo bag so apa omukọ amonne apa ye adwuma UK Canada US sometimes Australia omukọ because ho no sika kakra na obenya no osesamba Ghana sika mu abebre se ojane ma wa ha sa sika no betumi ahwe ne ma school obenya bi e de ato asase esidan obenya bi e de ato car enti no ebeboa omu bebre ama omabra bo no omo no akọ anim nyenye nwanwa bebre esan se wo hwe yaketua yeji eye Ghana and most of the African countries enye papa bi asa enti ade a yehu nye Ghana nko a wokọ Nigeria wokọ other neighboring countries bebre health professionals bebre esan say covid by your colleagues bebre ja edwuma no eto ho na ama ebisu wuye na ama kwan ababeda ho staffing gaps ababeda ho enti they are all trying to recruit and Canada crowd no ofa wo se be ye adwuma ofa wo kunu na wo mani na UK sukra ye the minya sure ne say immediate and say they do it later but Canada to fa wo muni na mo mesenko na be ya wo ho na wo ye adwuma you have your peace of mind and from January 2022 ebesi December 2022 no as many as 6,953 na mo be clear mo ho wa ha so mo pese mo kwa abrochire me sure says ye come back near kwakwohwe from the Nursing and Midwifery Council records ye be hu say dodo na kwadada ye share se afi 2023 every 2nd January ebesi en 1083 in abaha so mo be clear mo esan say mo kwa abrochire akwakoye edwuma enti say within 2 months na already 1083 na just say averagely no bosumi bia na be nipa ahe 500 enti 500 na just say afi we be so no na ye nenam in the high thousands enti no e was say ye na ye boa na ye hwe say sane ye betumi aya ye be so ano enti wowie ye no ano sande ka ho nam se nkomo ano ono motwe na fa covid-19 panie ene ne wo ho no okire mo se kura covid-19 panie Ghana fo no wo pese ono be wo mpo a enuro na sa short kakra eno nti be ya ahwe ya wo no hwe apomuden ho nsem so no enye hyehe papa emfa ho vaccines ne ebi ni ho ye nurse for no is free September last year and I'm starting some complaining vaccines na eba kakra na asabetwan ya asakakra ba se say de wo pe measles rubella vaccines na wunye bi BCG wunye bi oral polio vaccine wunye bi sa vaccines we mu na so no ye the man kwala no to protect them against very serious conditions measles ehu pa TB ehu pa polio so ehu pa polio de wunya kra na ebubu na wa ye bubu afo enti e wo se ye hwe na animanimu ya de be bia na vaccines ne beba na ye hwe na mra ne fa mankwala no because e ya ahomete se ma me be wo ne ba na ye ntumi ma ne vaccines o de akola ne be ko fie bi o te compound house o pie frifie kra na o te trotro mu akola is exposed to a whole lot of things enti no ehu hia vaccines no ye de beba na omo nya bi ne yetumi awowo omo ni na ye de bia so omo enum na aba omo ho ban se minister de na dwuma beto ho de his excellency the president and na responsibility se ne o ma bi touchima ewo most of these developed countries I you be cry na be catch us for dwuma to ho wankasa se bia wo hwe na wentumi live up to the expectation of the people yes sir the here na say omo fa vaccines ne mbra
Way I president candy for Adema Ghana Registered Nurses and Midwives Association and ATS Wakasebu Akontas and ne Sadia nurse for the midwives womusi kono no kwasem ne anwa de mpa mama perpetual ofori ampofo dem kekara ya ma